Ka office jong superintending engineer PHE Western Circle Nongsoin, kom member secretary District Water and Sanitation Mission JJM West Khasil District. Mentaga sngi kelayo ban rakhe sngi penek pensa ya ko ya ka balatip ru ka wall water day. Ya ka jing rakhe mentau snam la rakhe ru halor ka phang pedeng ka boong ka na ka mentaga jingsuk lani water for peace. Ya ka balayo ru ban penlong pa Vanis Hall St Peters Pendeng Ray West Khasil District. Hakabau ba CP Mokon ADC ke West Khasil District ulolong kumu kongsan. Haba ajeng kena kata singi kumu kongsan ba Mokon ulong. Bangi don kam ban tingkai bahaya ke nomor ke ke banwan rak jingsuk. Badai ke ke banwan rak ru ke jing klumar. Lada ngimnang ban tingkai. Ki balai don lang kata singi kentop yo ba AM Lartang SEPHE uba di Shebong EE ke tenat PHE Nongstoin. Kinong tray ke tenat PHE ki kena skol bat kiwe. Barha ketika sini la yo ruban sami husnam kinong job beper haki jing ye kop ge bala penlong dekat tenat PHE hak sini ge bala la Bahasa mengatakan itu platform bagi jesok ini mencoba perbahak hakor Ila kaya dong ni tang nampo pum bagi jesok dan step so bagi yang habis di tom to poin kom ta teteng kimla poin kom la boleh separing la boleh working la boleh mau la boleh musuh post housing tidak bawa itu seperti bawa itu mau ngawal bawa tinggi habis watch mana bawa itu mau ni habis shock ni habis dia ngomong su keba kawan rakyat kejing huri raj ngomong su keren bakin ini keba ka yuno ke pertemi tang yuno markhal itu ba plan ke kalau orang itu suku hari itu orang itu cuma ban orang itu suku berbuat bah ni happen boni ko dari orang itu keluar ni happen dona itu dari dona ko keluar dari kebun ko kawan ka suka kau dah selesai kejingnya jadi kalau mentak kuno ban rai ko kuno man pen yang itu, kuno man pen koi yang itu, kuno man pen tikna bagi kibla nyakno, kinwan yang selesai, kuno ke bala retno kan het yang selesai, mereka hidup joni mentai ke bah het mereka, kini kiba, kon kinong pesokan saya kampang PHE kendo, babi tidak ini keskin jijian. Upaya itu ada, kata dah ada. Mereka berbuat ke sos je berumpat, kaplay lagi kilometer. Nak kata kata ke sanction tinggal ke shore no, masih berjalan tempat his pasi. Nampak pihak wajib ke sos juga, ke bunuh berpun jadi no. Bertumbuh masyarakat tinggal tentu tak ke habis ada kes habis mau ke rumah di bisnom, prasnom. Nomor baru rupanya itu